Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele eMakhaya TV. Kuyintokozo ukuthi ngiphinde ngibe nawe namhlanje, kuyintokozo ukuthi ngiphinde ngibe nosisi la eduze kwami. Into eyintokozo ukuthi kade ngifisa ukungena kuma-topic kanjengale asibhalele ngayo. Isakenzeka nganginovanila abanye bazomkhumbula kodwa wabaleka mhlawumbe ukungena through it. Ngiyathemba ukuthi mhlambe the more umuntu efunda, the more umuntu ekhula uzoyi-understanda i-industry yabantu abadayisa ngomzimba ngoba kuningi ukugxeka, kuningi ukujaja, kuningi ukukhomba kwezinto ezenzayo. Ikakhulukazi uma uhlala edolobheni, uma uhlala eThekwini kakhulukazi, uzokwazi ukuthi izinga lokudayisa komzimba likangakanani. So kunokuthi sikhombe ingane ngemini etshekile, sigxeke. Kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi si-understand ukuthi kwenzakalani ngempilo zaso, kwenzakalani lapha ya. Kodwa namhlanje sibhalele usisi-ke othi usexakekile naye ile mpilo ayiphilayo, usenemibuzo, akasazi ukuthi enze njani. Wasebhalele eMakhaya, wathi Makhaya TV, ngicela ningisize. Hayi bafethu angidayisi kule video le. Udaba senalazi, is it best is the best. Ngiyabonga. Sisi wami, sikubingelele siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Yebo njani? Ngiyaphila sisi wami, njani wena? Nami ngiyaphila. Into engichazile ukuthi kuwe uqhamuko ufika ngesikhathi esi-arrange ukuthi ufike ngaso, impilo ibibonakala ebusweni. Nje into engijabulisile leyo, normal abantu nokubabona ngathi nje uyikhathalele usisi, kodwa wena ngibonile ukuthi hayi u-right nje, uyayiphilela, uhappy, kodwa futhi akusho ukuthi uma uney'nkinga hamba ukhala indlela yonke. Kwesinye isikhathi you just have to smile. Iy'nkinga nazo zithi ukuhlehla kancane ibona lo ngathi akangisabi. Sisi kungani uhlezi ngathi namhlanje la? So mina kahle ngiqhamuke emakhaya. Nokufunda ngafunda ngaze ngagogoda. Bese ngihlala ekhaya isikhathi eside like 4 years ngihlala ekhaya ngawuthola umsebenzi. Ngi-apply ama-learnership, internships angitholi lutho. Kwangakuba ngathola omunye umngane wami osemlazi ngengisho i-section. Umngane wami ngimbona umngane ukuthi hayibo umngane uyaphusha, uyaglowa, uyaphila, u-right. Ngile ngimkhuluma naye ku-Facebook, hayibo mfethu wenza ngani? Elena ethi hayi ngeke uzulunge. Kwathi ngomunye uday wangitshela-ke ukuthi uphila empilweni, yabo. Ngahlala ngayicabanga lento le, ngabuka isimo nje sibhekene nasekhaya, ugogo ngikhuliswa ugogo nomkhulu. Bagugile labantu abasakwazi ukuthi basinese nasekhaya. Nginosisi wami omncane, abazali bashona sisabancane. Nginosisi wami omncane nobhuti wami, nami nginengane nobaba wayo washona. Nami futhi ngapha ngisebenzi, sihlala ku-2 room, sishare lubona lu-2 room. Bese sibadala fangabe umuntu usenendlu yakhe yokuhlala. So umngane wami-ke wangitshela ukuthi bayathengisa. Bathengisa ku online, kune agency nje ejoyinwayo uma uthengisa online, whereby kulo agency kufaka isithombe sakho, ila uhlala khona, iminyaka yakho, everything nje ngawo. Then lapha yana-ke uyabhukhwa nje like njengoba usuku odukudla kowimpi nje, umuntu okufunayo ukuthenga lapho wena uhamba uye kuyena, uyakufaka, abanye bayakufakela-ke imali, abanye bayakulanda. Kodwa-ke kukuyena lowo muntu ukuthi nivumelana ngani. Uyahamba kuye khona-ke mase ubuya nemali-ke. So nami ngadecide-ke, sengichazelile umngane wami, ngahlala ngabona ukuthi isimo asishintshe endlini. Ngahamba ngaya ekhaya. Ekhaya-ke ngathi ngiyasebenza eJaldini eLalushe. Ngahamba-ke ngaya kumngane wami-ke, umngane wami uqashile-ke eMlazi, not like ukuthi kube eMlazi. Sahamba-ke sohlala naye, wangijoyinisa le agent, yonke into ya-right. Sengiyenzile-ke lento isikhathi eside, mhlampe for 3 years, and umehluko ngiyawubona empilweni yami, iyangena imali. Iyangena bona sekhaya, sengishintshile nomuzi, nasendlini bale bengibuza ukuthi hayibo uyakuthanda bomlungu le imali engaka usukwazi kwakha nomuzi. Le ngithi hayi uyangithanda umlungu, umuntu olungile, kanti ngiyazi deep down ukuthi ngiphila ngalo, yabo. Wona unembezi uyangidla kodwa there is nothing I can do ukushintsha ifact ukuthi ngiphila ngale mpilo le. Kuyafana-ke ngoba nomngane wami ezasho ukuthi hayibo kusizani, nengane akekho ubaba wayo, kusizani ukuthi uzolala nabafana mahhala. Ikhona indlela ukuthi ungenza ngayo imali. So that's why nami ngaqala ngacabanga ukuthi yazini awuthi ngigrabhe le opportunity. Okay, ngibuyele ku-story indaba yami. Umngane wami-ke saqala nini lento
21 mingaphosisi ya 2021 angisakhumbuli ukuthi kwakuFebruary mo January yini. Sayiqala-ke lento le ngabhukhwa nje lahamba business ngahamba ngo-extended car nga-add 2 room kwawu-4 room kuhamba isikhathi ngafaka ifurniture indlu nje ya-right kwajabula nogogo. Kwathi sekushona umkhulu-ke futhi ibhizinisi laqhubeka lahamba kahle ngakwazi nokunqoba umkhulu ngoba kwangekho masingcwabisane ngamngcwaba mina umkhulu ngayo le mali le. So nje bese khona nelinye iclient ebese nokungibhukha nje selijwayele liyi-politician-ke angifuni nokudalula. So lona beninginika imali engconywana nje. So ehambeni kwesikhathi ngabhukhwa omunye uguy. Kulo guy ngiyambona ukuthi ubuso bakhe bufamile but ngithi hayi imali. Kube mnandi noguy. Anginike imali ngibuye kube mnandi. Ngitransfer imali ekhaya. Abonke ugogo wathi ayisabonga mzukulu. Wanginika u20k lo guy. Transfer imali ugogo kube mnandi endlini. This year ngoMay ngase-ke ngiyovakasha ekhaya ngiyobabona ngenza igrosa ngihambe ngiye ekhaya. Mengiye ekhaya mengiyehla nje stopini ngibone ngabantu bekhombana ngami kodwa kube ngathi vele abantu bayakuthanda ukukhuluma bohlamba babona ukuthi ngigqoke kahle. Ngithi hayi nginganaki. Ngibeze sebekhuluma ngendaba zabantu abadayisayo. Hayi kodwa ngithi hayi vele abantu bahlazi bekhuluma kunandaba. Mengifika endlini ngibingelela omunye umngane wami-ke. Angibuza ukuthi ihamba kanjani impilo bayakusiza belungu eJaldini ngithi mina hayi hamba kahle lalushi. Athi neni hey lalushi yambumbulu ngithi mina hayibo ukhuluma ngani athi never mind. Hayi nginganaki ngithi hayi uthi ngiyele endlini nganasikhathi sakhe ngamnaki nje. Mengifika endlini kube mnandi kujatshula kodwa ngibona ukuthi kunenkulumo khona umamkhulu ngalelo langa lelo. Ngibone nje endlini ukuthi kunenkulumo esalayo lana. Ngibingelele kahle ngihlale phansi jabulela igrosa. Kuthi ebusuku kuphekwe kudliwe. Kuthi ebusuku nje iqalwe le topic futhi indaba niyayazi lento yokudayisa online kusho umamkhulu uxoxela ugogo. Ayixoxa ugogo ababazi yabo. Asibayayenza ke amantombazana abantu bathi bayasebenza eThekwini kanti abasebenza eThekwini bayadayisa ngomzimba. Ingithinte lento le ngivele ngizenza umuntu ongathi uyakhwehlela ngihambe ngekamereni ngithi hayi sengisuthi ngiyolala ngilale. Ebusuku akulaleki ngilingicabanga lento le ukuthi hayibo kwenzakalani ukhona yini umuntu osengibhuduzelile ngabe lo guy yini engagcina ngaye yini osengiqhatheni nabantu basekhaya. Manje ngihlale lento le ngidli angisakwazi nokukhuleka angisakwazi ukuya ekhaya. Mengekhaya ngiyasaba ukuthi vele engathi sebeyayazi lento engiyenzayo. Manje angazi noma ngiyeke yini noma ngiqhubeke yini futhi mengibona mengiyeka kuzophila ngani endlini because ipension egogo ayisanele. Kuzophila ngani endlini yini engizosurvive ngayo because nami lempilo sengiyijwayele. Mengiqhubeka futhi isithunzi sami siya ngokwehla bayakhuluma. Ishwehle stopini ikhulunywa ngami isendlini ngitiye. Uyabona ukuthi mina bekhuluma ukuthi ugudla wena. So nje angazi ukuthi ngenze njani. Angazi nami bengibajaja abantu abaphila lempilo. Kodwa ngithe sengifika kulesi sigaba sengibona ukuthi impilo inzima kangakanani. Angisakwazi ukujaja abantu because ngiyayibona impilo inzima imisebenzi ayikho. Akho lutho etholakalayo ukuthi siphile. So umuntu wenza noma yini ukuze aphile. Umuntu wenza noma yini ukuze aphile. Cha seswami ngathi ufike endaweni eright ngoba nathi la ekhaya asijajani. Inqumo zomuntu esezenzeka siye sihloniphe. Futhi sikuhloniphe ukuthi umuntu ufuna ukwenzani yena ngekusasa lakhe. Ingakho sonke isikhathi siyezibuza ukuthi ufisa kwenzakalini ngoba ungaba nenkinga thina sibona ukuthi kufanele siyisolve kanjani kanti wena ukufuna lokho ekugcineni asifuni ukukubona kwenye ishow. Uthi hayi ngaye emakhaya nginenkinga nje bangisiza sengisenkingeni ngenxa lolusize ngalithola emakhaya. Kodwa siyesifisa ukwazi ukuthi yena umuntu ufunani. Siswami ngifuna uku-understand something. Angijudge ungizwe kahle kodwa nje ngifuna uku-understand. Uqala ifeeling yokuthi okay sengiyadayisa iba kanjani? Hey ngangekho comfortable ngengiqamba amanga. Kwangekho lula kodwa ngangenza yonke indlela ukuthi ngenze ngathi nge-right. Ayijwayeleki le mpilo usho ungayiduduza ngakanani ukuthi hayi nge-right. But ayijwayeleki ngazi ukuthi usho ungathi uqeda nje ukwenza lento oyenzayo uthola into ewuphuzo linamandla nje udaka nayo ukuthi ulale ngoba akulaleki nasebusuku ucabanga lento oyenzayo akulaleki.
ngeke ngize ngithi kumnandi ayimnandi le yampilo ayimnandi ngoba abantu besilisa abahlukahlukene kuyenzeka lapha yani ukuthi uzobhuqwa abantu abawu4 ngosuku olulodwa shuthi wena awuphumuli. Uye uzizwe unjani ma ubona intombazane eseyincane ibuka indlela ogqoke ngayo nempilo ephilayo ifisa ukufana nawe or ikuncome ibingazi mhlawumbe ukuthi wena uyadayisa? Yazi ngiye ngibonke ngijabule kodwa uba no guilt ukuthi kuba uyazi sisuthi ngifike kanjani la ngikhona. Ngiyabonga phela kodwa ngisho ukuthi hey kuba uyazi kube kuyabhalwa la emhlane umuhamba kubonakala ukuthi nanga umuntu odayisayo. Hey Okay, inkinga la ukuthi ingoba ekhaya sebeyazi. Otherwise kube ekhaya abazi ngabe use-comfortable ngokudayisa, ngabe use-comfortable ngokuhambisa imali ekhaya. Kodwa futhi uyaqonda ukuthi if usadayisa there's no other income ozoyithola kule current nakule economy ka president osiphethe imisebenzi esintula kanje. Kodwa mongahlala ekhaya uba understandise ukuthi ukuba i-sex worker there's nothing wrong ngakho mawubheka umamkhulu nogogo benga understand ngoba mhlawumbe sothi yeka kanti fanele siyobaqondisa ekhaya ukuthi ekugcineni ziningi indlela abantu abenza ngayo imali nawe ichoice yakho ukuthi uzodecide ukuthi imali uyikhande ngalendlela. Yabona nje umama ugogo enga understand ngoba umuntu ounderstandayo izimo zamanje. Inkinga umamkhulu engasizakala nje ngami ngiqamba manga engenza ngami example ishe inganeni zakhe emethethe ngoba phela ukuba umamkhulu oqotho ngabe uyasisiza ngoba uyasibona sixakekile uhambe esiqoleni ulambile ngeke usho into ozoyidla kodwa engayixaka because yena unayo impilo uyaphila kwakhe ba right kodwa bengakucabangi lokho. So nje kugogo nga right kodwa umamkhulu engakwenza engakuphusha kule point ukuthi uzufisa isho ukuyibulala ngendlela umuntu onenhliziyo embi ngakhona. Kodwa kona benginako ukuthi mhlawumbe ngiyibekela i-stage mhlawumbe ukuthi 10 years ngibe ngisave ngiphosele ngiphosa ekhaya ngisave mhlawumbe ngivule noma i-internet cafe ngasemakhaya because ngike ngibona ukuthi izingane lapha yana befuna uko photocopy zihamba isikhathi eside nabantu befuna ukwenza izinto edinga izinto ze-internet cafe bahamba i-distance and isifisa sami ukubona ukuthi ngizole ngisave kancane ngoba akekho futhi umuntu ozongipha le mali ukuthi ngiyenze lento le internet cafe. So isifisa sami ukuthi ngisave ngenze le internet cafe mhlawumbe ngenze ne-tuck shop ya i-fast food eceleni because nasemakhaya futhi ikude i-fast food ngizokwazi ukuhlanganisa le mali le mase ngiyaphumula ngiyayeka nami kube khona imali ezongenela eceleni. Manje ngiye ngihlale mengiyeka lento le uba uzongipha leyo mali le ngoba akekho umuntu ozongipha leyo mali leyo. Bona abantu bakwazi ukujajana kuphela kodwa bakwazi ukukusiza. Into engichaza ngawe ukuthi ufundile and unomqondo. Ngithemba ukuthi bonke abantu bazo-understand ukuthi mabebona umuntu odayisa ngomzimba bengaboni mhlambe umuntu ongenangqondo or angazi ngamchaza kanjani kepha be-understand ukuthi yonke into enzakala emhlabeni inesizathu. Mhlawumbe ongawohlala naye umbuzo intombazane yami kungani udayisa ngomzimba mhlawumbe uyokuthola okungcono ukuthi ubengenayo enye into ade engayenza ngaphandle ukuthi udayisa ngomzimba ngoba egcineni intombazane masihlala emapayipini iyathukwa futhi kodwa futhi mayidayisa ngomzimba khona izokwazi ukuthi ithole indawo yokuhlala nasekhabelala bedlile iyathukwa futhi. Ake sithi ke seswami kini bayakuvumela bathi hayi siya understand noma mkhulu uyakuvumela hayi siya understand asinankinga futhi ungaqhubeka usipha imali nokudla kwakho sokudla ngaphandle kokuthi sibone ngathi sidla amanyala ungaqhubeka yini? Hayi ngingaqhubeka nje ngiqamba manga ngaqhubeka izilonge ekhaya be right ngingaqhubeka anginandaba vele noma umuntu ucabangani ngami ongayona imember yefamily yami anginankinga ngoba bengizama la ukuprotect isithunzi sasekhaya kodwa futhi nabo benganankinga ngoba bayibona impilo ukuthi njani impilo ayikho lula. uNkulunkulu nekuthe usizo oyisizayo nami ngabona ukuthi yena indlela engayisiza ngayo le. So nje ngingaqhubeka izilonge ekhaya benganankinga nje ngiyaphila. Baningi abantu benza lento le becashile befihlile baningi umbona umuntu ephumelela uyitshela ukuthi wenza ngemlingo kanti iyona lempilo le. Baningi abantu kuyaphileka nje angisho ukuthi ngidonsa abantu ukuthi abeze bezokwenza lempilo kodwa ayikho into esingayenza nathi impilo iyasiphoqa. Mina ngingaqhubeka nje ngengiqamba manje.
ngikuzwa kahle and into ebuhlungu wena ungamgxeka umuntu ukuthi wenza lento kanti ubaba wakho uyathenga ngoba egcineni kuba akekho umuntu othengayo ngaba akekho umuntu odayisayo. Umuntu udayisa ngoba azi ukuthi abathengi bakhona. Ngeke udayise izinkukhu wazi kahle ukuthi akekho umuntu odla inkukhu endaweni abantu badla inyama yenkomo. Ngeke. Nalokho ngiyencathi asiyekeni ukugxekana besifazane kuze kweqe ngoba mina ngihlala la eThekwini ngenhlahla. Mawuhamba la eTradini ngala okuhlala ngakhona abantu abadayisayo ziyami inquzunquzu zezimonto. Uzuyibuza ukuthi maye mina ngoba ngingenamonto ngibagxeka kanjani abantu abahamba ngezimonto zo5 million mabekwazi kuma la bethenge. Yini le ngcono ngayo mina ukuthi ngingagxeka abantu abadayisayo because bakhona abantu abangcono kunami abathengayo. Ngathi nawe ngathi ngelinye ilanga before ugxeka abantu abadayisa ngomzimba uyibuke into kanjalo. Kodwa ke lento ayikho mayelana nami ayikho mayelana nawe imayelana nosisi nomndeni wakhe engicathi kufanele ukuthola ukululeka ukuthi sesaphile esikhathini ejanani ngoba usisi uyasho ukuthi yena uyafisa ukuqhubeka because that's the only way ayibona ukuthi kungaphilwa kubo engaphila naye indlala ingahamba kubo mangathiwa uyaqhubeka nokuthi edayise. Kodwa egcineni ekhaya fanele be-understand ukuthi uma ulokhu uze ekhaya balokhu bekhuluma ngalento usisi ufila uncomfortable. Nawe mbuke lapha emakhaya siyacela ukuthi usitshele ukuthi iyiphi indlela obona ngathi usisi engenza ngayo ukuze kwazi ukuthi egcineni lokho yena akufisayo akwenze ngendlela le ezokwazi ukuthi ayihlukumeze omunye umuntu kwanti naye ayimhlukumezi ngoba egcineni ekhaya bephila kamnandi until kube khona lo oputshuza indaba ukuthi ngoba seyiputshuzile ngenzeke ekhaya bengalitholi lolu sizo ade belithola kusisi mawukuba udecide ukuthi mina ekhaya ngisayi nemali yami angisayise ekhaya ngoba ngisayi. Kodwa ke mbukeli izinqunywa emakhanda ayishiye ngizocela ngisivalelise siswami sazoqhubeka siyikhulume le ndaba off camera. Siyabonga nje ukuthi ukwazi ukuthi uphumele obala ushare le story. Ngibonge nje ukuthi okwazanga ulibiza igama le company le agent ngoba singaze siboshwe. Ya. Ngiyabonga ke nami leli thuba lokuthi ngikhiphe le ngunyuluko ngoba nami lento iyangidla ngiyalidinga i-opinion